Said the medica catcher said a war and ye for canon. A bee and a yesiano were assembly to say a driane and a fool. And now dear tosso be and so ye. And also ye was in for to say, second, and a ketua, second, and a ketua, enti enye jia ya sensan ya sieno. Nenye jia fofra e woka ne ho. Enti ye de phonology ye adwuma amaka kire wo se yenya enenye jia edu ebi na yehia na de atwato enso ye o enti asemfo bi te se osono enti ono nenye jia fofra e ka ne ho no ene o na yenya ne se no enti phonology ene orthography ho asem na yaken enti ono se odidi juma anase phonology no we mi ensa abodanfo na o yentro nemom yetene wo yasum enti nyegiye ahodo a wahu wa hanyina eye enyegiye a se ye de orthography di juma yetene wo yasum ye de phonology di juma yetene wo yasum nemom yentro enti medawo ase enenso se wadi mechi na